U trenutku rušenja zida na spratu zgrade bili su vlasnik objekta, njegov rođak i majstor koji je radio na popravci pomoćne zgrade. Pretrčali smo i gore kad smo otišli, već moglo da se vidi sve svašta, baš pao zid, ljudi leže, krv na sve strane i tako. Radeli radovi, trojenji, moj sin, njegov šurak i majstor. I čujem samo vuči, kaže, grašti, pomeraj, da vuču zemlju s ruke, da njih Bože izvode. Na licu mesta poginuo je K.I., star 55 godina, dok su druga dvojica sa teškim povredama primljeni u Pirotsku bolnicu. Pacijent V.Lj., star 44 godine, zbog teških povreda, odmah je prevežen u Niški klinički centar. Radi se trenutno o teškim telesnim povredama. Serijska fraktura rebara, prelom karlice. Zid koji se srušio na unesrećene bio je visok 2,5 metra i dugačak 11 metara. Uzroci nesreće biće poznati nakon završene istrage.